Da. Evo, Drago Gagulić kaže, da imamo samo šta je rekao. Pozdrav Dragano Balotić, molim da mi odgovori da li se Isus Krist u Koranu spominje 25 puta, a prorok Muhammed 5 ili 6 puta. Bog vas blagoslovio. Ali evo dobio odgovor već od Edina. Drago, kao musliman ti mogu reći da je to točno. Šta ti kažeš, Dragana, na ovo? Pa ja kažem da muslimani puno znaju o Hristu i uvažavaju go puno. Ali ne sagledavaju njegovu veličinu do kraja. Oni kažu za Hrista da je Hristos prorok Božji i čak vjeruju da je rođen od device i znači Božji sin i sve to kod njih. Ali ne uviđaju da je Hristos sami Bog. To ne mogu nikako, jer imaju onaj svoj aksiom da Bog ne može biti rođen i toga se drže i to im ne dozvoljava da uvide da je Hristos i Bog, a ne samo čovjek i ne samo prorok. A da se pominju mnoge stvari u Kuranu u vezi hrišćanstva, to je istina. I to je ista monoteistička religija, i islam i hrišćanstvo i judejstvo. To je monoteizam i te tri religije se itekako slažu u vezi toga. Ali hoću jednu stvar da napomenem koja je bitna recimo za muslimane, da možda da kažem, u Kuranu se ne pominje reč ljubav nijedan put. Nažalost, to mogu da kažem. A u Svetom pismu se pominje stotinama puta. Znači, tu je hrišćanstvo nadmašilo daleko islam, jer hrišćanstvo govori o ljubavi daleko više nego muhamedanstvo. A to ne bi trebalo da bude, jer suština Božja je ljubav. Muslimani govore o milosti, o Božjoj, ali to nije isto. Milost je nešto kad me voliš iz sažaljenja, ali to ne zadovoljava našu dušu. Nama je potrebno da nas neko voli iskreno i stvarno, a ne samo da ima sažaljenja prema nama. A sažaljenje, to je ono što u Kuranu se pominje mnogo puta, ali ljubav se ne pominje. Reč ljubav se ne pominje u Koranu. To je jedna velika zamjerka Kuranu. Tu je hrišćanstvo daleko bolje. Ima li još nešto? Znači, to je to. Da vidimo, nema dalje. Ima jedno pitanje rano o zemlji, to nećemo večeras jer je tema, znači, vjerska. To je to što se tiče pitanja. Ako nema, onda postavi to i u ravnoj zemlji, nema veze, jer ja sam rekao, to je povezano s Bogom. Pa evo ima jedno pitanje rano o zemlji, mada ovo pitanje se provlači, znači, miliona puta. Kaže, zanima me objašnjenje za polarnu svjetlost na ravnoj zemlji. Polarna svjetlost. Pa polarna svjetlost nije to dokaz ni za ravnu zemlju, ni za krivu. O tome ne bi moglo ništa da doprinese mnogo. Da kažem nešto što bi doprinelo jednom ili drugom. Polarna svjetlost, to je jedan fenomen koji se dešava, za koji nemamo pravo objašnjenja još uvijek. Ni ravnozemljaši, ni globusari. To možda ima neko objašnjenje, ako ima neko neka kaže, neka odgovori umjesto mene. Ali ja smatram da to nije bilo baš, nije neki dokaz ni za šta. Da. Imamo dole, znači, Edi piše nešto, sam ne znam da li da ti pročitam. Pročitaj. Uzvišeni također kaže, o vi koji vjerujete, ko se od vas odmetne od svoje vjere, Allah će dovesti narod kojeg će voljeti i koji će njega voljeti. Maide 54. Pa normalno, to se desilo mnogo puta. Vidi šta se desilo Jevrejima. Jevreji su bili Božji narod. Međutim, oni su bili tako zli da su skoro sve svoje proroke pobili i na kraju Isusa Hristosa.
Ajde da ga samo kažemo, da ga Izvini, zovemo Dragane, sinom Božim. Edin hoće samo da kaže da se tu spominje ljubav. To je htio da ti kaže. A gdje se pominje ljubav? Ajde reci. Uzvišeni također kaže, o vi koji vjerujete, ko se od vas odmetne od svoje vjere, Allah će dovesti narod kojeg će voljeti i koji će njega voljeti. Ma ide 54. Spominje Pa voljeti. eto, pa dobro, možda tu neko promijenio prevod, a možda je to izuzetak. Znači, u svakom pravilu kad nešto kažemo, znači ima izuzetaka. Znači, eto, to možda bude recimo jedna rečenica gdje se pominje voljeti. Ja sam rekao ljubav, a dobro, to je slično. Znači, to je malo, to je okej, ja to priznajem, znači. Ali nema mnogo. To mora da se traži dugo da se nađe takav stih. Dok u hrišćanstvu toga ima mnogo, na pretek, govori se o ljubavi. Znači, poenta je to da u hrišćanstvu se mnogo više govori o ljubavi nego u islamstvu. A baš da nema nigdje, to sam ja rekao recimo ovako malo, možda na neki način karikirao, znači eto ima jedan stih gdje se to tako nešto slično kaže. Evo, našao je drugi, ali ja kako sam mogao shvatiti, ovdje uvijek spominje da će Allah voljeti nekoga, nema ono obostrane ljubavi da se spominje. Znači sad je stavio, kaže Allah voli one koji se uzdaju njega po Kuranu, jel? Kad je mogao bi najmanje 20 navesti. Pa to mora da je neki novi prevod, pa su muslimani uzeli u obzir da smo im mi zamerali da nema nigdje ljubav i onda su počeli da prevode neke reči sa ljubavlju. To verovatno je neki novi prevod, ali i dalje stoji da nema mnogo govora o ljubavi u Kuranu. To i dalje stoji.